Kani kedika All India Radio Shillong ka kubor ban pulir iba dahon ramdi. Kini kilong kimat bakong sanjong ka kubor mentakasdem. Penbam semai ulat kejela Satyapal Malik eu Chief Justice Bathamai ke Meghalaya High Court Sanjeev Banerjee. Sedang kejingilang Managing Cyberspace in the Indo-Pacific, the Global Dialogue Security Summit has State Convention Center. Bat penbena ketenat kekuat kekia kejelai ke Southwest Garo Hills District kum ke Model District halor kejing kenjo shispa nak shispa jongkai kejing eye injection COVID-19. Shoppingin pash ki kubor kani kalong kejing penbena badan kam. Kat baka India kalala bantau history da kejing kenjo sya kejing pendep ban eye palat shispa kelur teli ki injection COVID-19 hakari ke All India Radio ke eye kuble ya baro ki doktor ki nurse bat kiwe ki nong tri bah khmat bat ya baro ki bala pendep ya kejing eye inject. Wat lakari kalapoi hadu uni umau mer Henry kejing kun persya e kejing pang COVID-19 kampat kun. Ngi kentui kinong ngap jongi ban ai inject pura bat kentu langi kiwei ban le kumju. Bat hakini ki ayom le kemen ngi kentu ya baro ban but tikinai kini kilai tili kilat jingya da. Dengya kejing da kemut bat cintur penye jenga iwei na iwei bat le ko jaki kiti bat kedur keman. Nakabenta kejing tip bayade bat ke COVID-19 pun hau national helpline number not iwei ar like henda nyo pra not saw hendriu bat iwei not nyo san bat hau helpline ke jela Meghalaya kata hau number iwei not pra bat iwei not henyo not. Bat mentang ini pai no shki kubor batnya. Justice Sanjeev Banerjee lobam semai kum Chief Justice jong kaying Bishar High Court ke Meghalaya henin kesngi. Ulat ke jela Meghalaya Satyapal Malik ulapen bam semai Chief Justice Bathamai Haraj Bhavan. Ke Supreme Court Collegium kala ajing mut ban pa Justice Banerjee na Madras High Court ke Meghalaya ka khandai terik unaiwi. Lasdang ke jingelang ba arsngi halor ke Managing Cyberspace in the Indo-Pacific, the Global Dialogue Security Summit State Convention Center henin kesngi. Menteri rangba kejelau Konrad ki sangma unsa ajing kren menta kesngi halor kepang kejing penyesok ki kor internet nak kebenta kejing wanra jingsuk bat keroi kepar hakathan syatei lamingi. Haba ajing kren hakajing play kani kejing elang National Cyber Security Coordinator Lieutenant General Rajesh Pant ula ong ba ki jingsha thok ni jingsha dawa pisa leng ba ke kor internet kala nang jur menta. Ula ong bakani ke kam kalak tambun sya ikiwe ki kam sniu bat menta kala long ru kejing ma ya kari lada pet kum balong hakari Amerika menta. Ula ong ru ba kejing sya pendan kam tu jeng ki kor komputer leng ba ke internet menta kala long kawe ni kejing ma bakraw ki tenat sorkar bat ki company bagi ya kendo menta. Secretary ketnat ke kuat ke khia kari Rajesh Bhushan ula batha iki jilla bat ki Union Territory banang penklan ye kejing eye injection COVID-19 hapo ke har ghar dastak campaign. Ula dap ru ban pa iki shichi shabaro ki additional chief secretary bat principal secretary jong baro ki jilla bat Union Territory. Hakati ke shithi Bhushan ula batha ya baro ki district ban pen itu ya baro ki nong yo mentoy ki bangpat yo benta bat kentu ye ki bakin wan shim ye ke injection nak benta ka jing bha jong ka kuat ke khia jong ki hi. Ya ka jing elap har ghar dastak la pelat da menteri rang ba do kari Narendra Modi hakalai tarik menta ubanai ban pen tikina ba baro ki bala he lasan ki bala yo ban eye injection kin yo klo ye ke injection ya da COVID-19. Ha Meghalaya ki dan nyo puwe ngut ki baya bit temai ke jingpang COVID-19 henin kesengi bat khat arngut ki bala kot no nakani ke jingpang. Ke jingdan jeng ki bre ki bedang shitom nak ke COVID-19 ha Meghalaya menta baro ki long lais pa san pun ringun bat ke jingdan ki baklat nakani ke jingpang ha ke jela hadu menta ki long syejar saus pa andre pun nyongun. Ha ba pai sya ripat ki dan palat shi pa khat pra klur sapu pra lak ngut ki baladap ban syem ketika COVID-19 ha po jeng ke nationwide vaccination drive. Kejingdan ki brio balakot na ko COVID-19 hakari menta kalakan Josh ka khandai pupra pon lai na ka shispa. Hakajing kintip azadi ka Amrit ka Mahotsav India at 75 bat ka AIR News Shillong kani kalong kajing kali menta ka tayo. Ka ay ka karteng jong ka commission balatung da ki pareng haus nem khat khandai spa arpo ban tokit halor ka Jallianwala Bagh massacre. Pa eka jubab jong pi syangi rengkat ke kerteng pura bat ke jakasa syaka DDO rnushillong@gmail.com lani pa lingba ke SMS na WhatsApp hau number khandai la hendriu san khandai iwe new khandai. An sepen benai inong job haka benta babot jong ke jingkin tip Amrit ke Mahotsav bat ke AIR News. Ka jingkili haka tayo baladep kalong ka eka kerteng jong ke All Women Regiment balatung haka Azad Hind Fauj.
bat kejubab kebadai kalong Rani of Jhansi Regiment, inong job ilong i Aaron Abraham P. Chalam na pokse Central 2 Shillong, East Khasi Hills District. Kani ka kubor kawan sipi na ka All India Radio, Shillong. Principal Secretary katnat kakot kakya kajalau sampat Kumar ula pentip baka Southwest Garo Hills kalalong ka Model District ya ka Sorkar Jilla haka jingkin jo jongka sya katong jong jing pendep ya ka jing ay tika ka bashispa na kashispa haswa ka Christmas. Kibawan hadiin jong ka district kilong ka East Giant Hills bat ka West Garo Hills District. Ukumar ula ong basibon ki AKA layo jing hikay na ka Southwest Garo Hills model bat day ban pertubot ya ka ni khnang ban poy sya katong. Kajinglet yalap na kaway kayeng siya kaway pat kalong ban penti kinaba ki brew kinyo ya kajing pensyay bat jing pen sengutho klem da pentot ya kikam kikti jongki. Ukumar ula benrap ru babon na ki brew ki ba ompat dap ban ay ka injection ki day na kita nyong kendong henry menta kilawan siya kamat ban ay ya ka injection. Kat kum kajinglom jing tip jong ka Sorkar la dap ban ay kat kendai lak lai pusan hajar san spa henry tali ki injection COVID hadu kasingi baad menta katayo hakaba kat way lak san puar hajan riu spa lai pusan tali ki day ki bala dap ban ay tang ya ka injection ka ban ningkong. Lapenlong ya kajinglet jurip ya kishnong ki bahap hapo kitan badan kajing bombet upur usam hapring ka Assam bat Meghalaya hakabaladon lang kinong mi kmat jong ka Regional Committee on Boundary Settlement jong baro arteli ki jalla. Hakani kajinglet jurip nakalyang jong ka Meghalaya lalam kmat da usimbut menteri rangba ka jalau ba Preston Tensong bat nakalyang jong ka Assam pat dalam kmat da unong mi kmat ka Kamrup upi Jush Hazarika ringkat bat kihe Sorkar na Assam. Hakani kajing jurip uba Preston Tensong ulaong malingba kani kajing wan jurip ya baro kajing tip bat jing don kam an sa IT siya baro arngot ki menteri rangba jong ka Meghalaya bat Assam na kabenta karay ka pakado. Hakaway pat kalyang ulaong ru babon na kinong shnong jong kita kishnong kilapan pawi ka mon jong ki bandon hapo jong ka Meghalaya bat don ru katto kanipat kipkwa bandon bat ka Assam. Henry karay ka bakado kan long bet kat kum kajing akut jong kajing yalang hapdeng ki menteri rangba jong baro arteli ki jalla. Menteri Ketenat Pulih Putih ke Jella uba lak kemen remboi ula ong baka Sorkar Jella kadang dan hapdeng kejing kemi banyak ban pendet ya kejing bayade bat kejing sateng bat jing slam ban penlat ya ketulop jong kinong hikai SSA ha ke Jella. Uba remboi ula ong baka Sorkar ka kwa ban pendet ya kani kejing ha ka rukom ke ban pensung hadu hadien habun. Halor kejing dawa ban regularize ne tung kampura no ikinong hikai SSA uba remboi ula ong baka Sorkar kan hab ban syum ya karai kat kum kikendon jong kaan. Kat kum kajing itu jong ula ong baka jing tung kam kadai ke balale da kam dai ke bale da ka Sorkar Jella. Ula pentip ru baka Sorkar kam syempat la ban pelat ya kepisa kabasan pukendai kelur tingka ke balayo na ka Sorkar pedeng na ka bentaban siu ke tulop basa jong kinong hikai SSA na ka daw jong kijing don jong kisingi syuti. Ka District Disability Rehabilitation Center Juwai ringkat kejing lang bat ka office jong Deputy Commissioner bat ka District Social Welfare Officer East Giant Hills District Kliriat hanin kesingi kala penlong ya ka Mega Mela Assessment Camp na kabenta ki beri ki badon jing tuna ki department hak Kliriat. Haba ajing kren hak ketiga jingilang uba F bare ubalong MDC ke Kliriat Rambai constituency ula khot ikipat ba bakin pen sapriang jingtip bat penslori ki wei banwan syakman ban ai ke injection COVID-19. Ula ong baka Mega Mela Assessment Camp na kabenta ki beri ki badan jing tuna dekhot ki department kalong ban ajing tip bat hikai bat penslori ki bahayeng jong kito ki beri badan jing tuna ki department bakin wan syakman khnang ban yo ki jing kershan ki jing rap bat ki jing dan kam kumjuro iki skim bala air ka Sorkar. Hakani ka kam ladon hadu ars pa sa pulai ngot ki break badan jing tunai ki department ki balawan ban register yaladi. Kakanhun nya tuk jong ka BRO ka balayat keleng kari kum shibenta jong ka jing rakhe ka jing dap enyo pusan snam ka jing yo lai lut kari kala sya pdiang buram hanong ba Shillong men hakasingi ba ar. Usunil Kumar Chubi u officiating Chief Engineer R&D Establishment BRO ula pdiang sung bahaya kate kakanhun. Lasdang ya kani ka jing ya keleng kari na do ka khatsau tarik urisaw hadu arpasau tarik unok pra kum ka jing pensyai pat ba halor ka jing no sinyang jong ka BRO ha ka jing kimti ka ribat ka jing shngan haki surong kum shibenta jong ka jing rakhe ka azadi ka Amrit Mahotsav. Yakani kakanhun nya tuk lakawe lama da Major General DK Singh SM ADG Assam Rifles nakabenta ka jing ya lenti ka babot jong ki sa Kolkata.
Kani ka kanhun kalalit jong ro ikasin Claret School Nongman Song Shillong bukum shibata jong ka outreach program jong ki. Patrapan penkut ya kubor sa sisin kimat bakong san. Pendam smart ulat ke jilla u Satyapal Malik ya Chief Justice Bathammai ke Meghalaya High Court Sanjeev Banerjee. Stang ka jingilang managing cyberspace in the Indo-Pacific, the Global Dialogue Security Summit State Convention Center. Mat pendana ka tanat ka kwat ka kya ka jilla ka Southwest Garo Hills kum ka Model District halor ka jing kanjo shispa na ka shispa jong ka jing eye injection COVID-19. Bat katung la poy siya bukod jong ka kubor ka bawan siya na ka All India Radio Shilla.